17 May oo ah maalinta qaranka dalka Norway ayaa sanadkani loo xusin si weyn taasi oo saameyn xooggan ku yeeshay cudurka dilaaga ah ee Covid-19. Tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka, ma dhicin in 17 May habacsanaan ku timaado sida ay qortay wakaaladda wararka Norway NTB. Carruurta dhigata iskuulada ayaa socod dheer ku soo mari jiray waddooyinka halbowlaha u ah magaalada Oslo oo ah caasimadda waddanka Norway, iyadoo ugu dambeyn isugu imaan jireen afafka hore guriga boqorka, halkaas oo ay salaan sharaf kaga qaadan jireen boqorka iyo qoyskiisa. Sanadkani ma dhicin wax xus ah oo ay sameeyeen ardayda dhigata iskuulada, waxaana guud ahaan waddanka laga dareemay saameynta uu ku yeeshay maalinta qaranka Norway cudurka Covid-19. Qaar ka mid ah ardayda dhammaysay sanadkan iskuulaadka oo aan wax ka weydiiyey farqiga u dhexeeya sanadkan iyo sanadihii hore ayaa sheegay in sanadkani aysan ugu dabaaldegin sidii ay horay ugu dabaaldegi jireen weyneynta maalinta qaranka Norway. Ja, det er litt vanskelig å feire Rustia ordentlig, da. Vi kan jo ikke rulle, og vi er jo de største festløvene, så vi hadde jo rullet mye, men det kan vi ikke gjøre. Og hvorfor kan vi ikke gjøre det? Fordi vi må ta hensyn til koronaperioden og ha 1 meter avstand mellom alle sammen, og da er det kanskje litt vanskelig når vi er så veldig mange. Ja. Hvorfor har du rød russedress? Kan ikke du forklare litt mer om det? Jo, altså tradisjonelltvis så var det studieelever som brukte rød russedress. Nå er det blandet, nå kan alle bruke hvilke farge de vil. Ja, det er derfor jeg brukte blå, da, fordi jeg mener at det er kulere, da. Ja. Dere har tusen takk og gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen til deg også. Til alle sammen som ser på også. Ja. Yes. Gratulerer med dagen. Jo, Hvordan er tusen takk. feiringen 17. mai i dag? Det er litt annerledes enn normalt, men helt fint. Det er hyggelig å se folk utendørs likevel. Hva er forskjellig i fjor og denne året da? I fjor så var jeg ikke i Norge og feiret, så da var det bare jeg og kjæresten min og mamma og pappa, så da var det veldig annerledes. Men normalt så er vi med familie og venner og har det gøy sammen og er mye mer ute enn nå, og det er mer aktiviteter ute, så det er største forskjellen. Er det vanskelig å feire på grunn av koronavirus-tider? Altså det er litt annerledes og litt vanskelig kanskje, men det fungerer jo. Du ser jo det er ganske fullt på en del barer uansett. Hva sier folk om å se på denne TV eller sosiale medier? Hva mener du? Hva de sier? Til feiring da? Ja, håper dere har hatt en kjempefin dag, og bedre lykke neste år kanskje. Takk skal du ha. Saadaalin hore loo sameeyey ayaa lagu sheegay in kalabar sanadkani dadka Norway guryahooda ay maalinta qaranka ku xusi doonaan. Dad badan ayaa la arkayay iyagoo 17 May iskugu hambalyeynaya telefoonno iyo baraha bulshada, maadaama ay tahay maalinta qaranka oo ah maalin ku weyn qulubta dadka muwaadiniinta iyo qaxootiga maangelyada ka helay waddankani. Salaad Xuseen Maxamuud Daacad, Oslo, Norway.